Achi sa bulte nisim somni langanya Kangpupi District Headquarters Sipintheveng Ward number 7 na short circuit hidya ginmoze akon mayin in anakaasapi pauminsang Kipgenle ningnay Kim Kipgen te chu Minister Nemcha Kipgenin Kuki Women Organization for Human Rights mangchan kithopina ananein ahi. Hichinya in mayin akaapet na chu a innay te koima ano umlopet do ahin thillelo wang abona anakaasa ahi. Hitabang vangsit na chunga vangsit na atokit na vahin kingleka nga sopi ulenaw tampin ngay lut na khut anasangun hichichungchu na chu KWO HR hon atuhi minister nu ahet sa ova hichi ako na chu minister nun a inu achung khu na dia tin apia inhi akisapat kitheyu ahi. Innay pa pauminsang Kipgenin minister nu chule adang ngay lut na khutlhang zo si chunga kipathu sang tain apongin ahi.